درست است که شما با شهریار دولت نفهمی دارید و با یکدیگر گپ نمیزنید. این گفته ها درست است؟ بله. گودو کوی دم بدم دبادم زده نمیدونم اوسوش چه بگم من دادا نمیدونم کاشیدم خیلی ای اویلم جدا شدم. رفتی تو با دیگر مرا کردی خونی جگر ای جانی من حوزی ما همینجا برون با یگون اوز و بوتیلکای پیوان نزدم نرفتم اتاق ویرسه میوردم با وقتا قطعی اوچم رجوعه میکردم حاضر بسیارتر سوم در کشیده است لیلی لیلی انتظارم بیا لیلی لیلی انتظارم بیا جانی لیلی بخرارم بیا رالک دودارای قطعیم شینوسای شون امسی برادرای مثال قطعی وایم شتگیم доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равғане ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов ба шумо тавсия медиҳад пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришу мӯи сар агар шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед пас аз доруҳои бца протеин ва гейнерҳои софсавдо истифода баред дарди меъдаю безуриётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад доставка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад рақамҳо барои тамос дар рӯи экран سلام دوستانی عزیز و تماشابینان کانال تاجیکون گروپ و شما تماشای بر حوال تمنا داریم و امیدوارم که برنامه امروزه ما به شما پسند می آید. در برنامه ما اشتراک دارند سرورنده استرادای تاجیک اهلیدین فخریدین. خوش آمدید میگویم اکای اهلیدین شما رو به برنامه یک پیاله چای. تشکر زیاد زنده باشین سلامت باشین. من میندور هستم که چنین برنامه ها هست بیشتر و بیشتر صنعتکارا و مخلصان خیلی با قریب‌تر میکنه شناستر میکنه زنده باشین. خوش آمدین به ناحیه به شهرکی خطا کردم به شهرکی بخترمو زنده باشین. سلامت باشین. برنامه ما از 3 بخش عبارت است. در 3 بخش 5 سوالی داده شده است. شروع میکنیم بخش اول رو. بله. بخش اولی ما چنین میباشد. سوال یکم. شما رو چی وادار کرده است که محض همین جدای سند رو انتخاب کردید؟ راستی من از خوردی به سند ذوق داشتم. در وقتای صنف دوم یا سوم میخوندم در چورابینی‌های مکتب برآمد میکردم. من در چندین برنامه ها ولکای گفتگی بودم که مثال ما خوردی در سند ذوق داشتم. سببش در همیه که اویلای ما صنعتکاره پدرم خودش صنعتکاره مثال آوازخوان بود گرچند در اون وقتا شرایط خوب نبود که مثال رنگ حضور زمان رکلام مثال کلیپ و نوار و استودیوهای پیشی خیلی چیزا نبود. ما خودی ذوق داشتم در همین صنعت میخواستم که اکتیور شوم مثال فیلم ها پیشکش کنم. سبب همین بوده که شرایط خانه ناقدر خوب بود. همین سبب نتونستم که مثال در خوردی مثال یگون کلیپ یگون سرودا یگون چی پیشکش مقصود بکنم. بله. شکرانه خداوند حوزی شرایط خوب است. بهترین. نه که در جدای سند خیلی عذاب کشیدم. ای همو خوردی تو وزیره عذاب میکشم. در همین سوای سند چند قدر عذاب بکشی مثال مشقت چیزی که باشه کمه چون که سند آخر نداره. همین یک نویگری خوب میشه میخوای که باید بو چیزی بلندتر کنی بو بسیارتر. برای همین سند آخر نداره. یکم بار کی به صحنه کلون برآمد کردید؟ یکم بار من در شهر سن پتربورگ روسیه و در اون وقتا من راستی حافظی نمیکردم. حافظی نمیکردم؟ بله من با مینوسی صدرالدین نجمیدین انا مینوسی صدرالدین نجمیدین یافتم در یک دن دریو نمیگفتن امی ایدی امی شهری اونجا نمیدونم یا زیاده 4000 5000 آدم بود همش روس بود مابین خیلی تاجیک بود که کم بود روسی در همونجا با همین مینوسی صدرالدین نجمیدین بعدی از غمت نازنین در همونجا یک نمود ترس و وهم دل مجی خیده میگم حوزی ما همینجا برون با یگون اوز و بوتیلکای پیوان نزنم خیلی فکر میکنی شعری بگم. بله بله راست. وقتی برام برآمد کردم با خلق پسند اومدن خلق تاجیک خمونجا برادرو بودن گفتن که اکل دین تو نباید در این شهر مثال غریبی کار کنی تو باید برای دوجه سراینده شد بنابر همون دستگیری اما بوده مخلص خود را پیدا کردید. بله بله بعدا اومدم سند رو سر کردم در اینجا. بهترین بگذاریم به سوال دوم. آیا سرودهای شما اساسی واقعی دارد یعنی هر آن چیزی که شما میسراید تنها برای مخلص است یا که از حیات شما گرفته شده است؟
сурудҳои ман асли воқеӣ дораду на ҳамаш. На ҳамаш. Дар аввале ки ҷодаи санъата сар кардам, як дута ё сета суруди ошиқӣ ба ҳаёти худам дахл дошт. Сурудое ки баъдаи вай сурудо биромад, ёш фақат ҳаёти шахсии халқ гирифтагӣ. Кадом сурудатон бисёртар ба ҳаёти шумо дахлпазир аст? Суруде ки Сангдил, бо номи Сангдил буд. Мисол дар ҷавони ҳамин хел аст ки мисол духтар занг мезанад аҳли дин. Ман лакай дар фотиҳаи дигар шахсам, ма ту як ҷо будан. Бале, ман гӯш кардам. Ана ҳамин дар ҳаёти худам дахл дошт. Дахл доштан, беҳтарин. Саволи сеюм. барои машҳур шудани эҷодкор чӣ лозим аст ба фикри шумо? барои машҳур шудани эҷодкор дар аввали аввал талант буд, санъат буд. ҳозир бисёртар сум дар кушидааст. ман ҳамин чиза мисол ман ҳамин хел мегӯям ки барои чӣ? ба дидани худам ҳама чӣ рӯз то рӯз хин шидестай. ҳар як чӣ ба меъёри худаш қимат шидестай. Мисол як суруд аввал мисол ба як суме буда ки даву чуғу даву шароит меёфтӣ медодӣ. ҳозир рӯз то рӯз шароити одамо қин шидестай. барои ин қадар якмин дараҷа дар ҳозира замон агар фикр кунӣ маблағ дошта бошӣ, машҳур мешӣ. агар овоз не танҳо маблағ, овоз агар ранги робот боша, машғул меша. ҳаминро дар назар дорам ман. овози хуби тоқа ҳамиҷа рола бозӣ намекунад. мисол бояд сумам бошада баробари талантат, мисол санъатат маблағ боша. баъд ту метавонӣ ки яче бишайда мисол. беҳтарин. саволи чорум. метавонед оиди клипи зиндагии талх маълумот диҳед? чӣ гуна шуд? идея аз кист? чӣ қадар маблағ хароҷот кардеду чӣ қадар маблағ ба даст овардед? зиндагии талх ин клип аз се қисм иборат буд. албатта ки ин ҳаёти шахсии худам гирифтагӣ нестай. ин клипа ман бисёр ҷода мешиштам бо санъаткоро. мисол мегуфтанд ки ака ай оилам ҷидо шидам. мегуфтам дар кадом асос? чӣ сабаб шид? мегуфтанд ки ака оилам рашк кард. бисёр санъаткор дидам ки ай оилашон ҷидо шидан. гуфтам бия фикри санъаткорам, худам санъаткорам, фикри санъаткорро як бикунам. гуфтам бе дар бораи санъаткорро клип кунам. мас ҳами сурудора мисол ҳами пайҳама худам интихоб кардам ки ҳамо оилаҳое ки мисол санъаткор мисол ҳастай ҳамо оилаошон мисол заношон рашк зиёд доранд. буфаҳманд ки ҳамин чиз ҳами бе ҳичи да ҳами бе ҳичи зиндагита ҷидо мекардай. сабаб як одам мешава мисол чӣ хела як одам мега гӯш ку шӯи ту ҳофиза мерава ту медони ки баъда ин ҷайхона биромад фалон рақоса қатӣ мегарда фалон зани шумо ин гуна рашк дорад? ин хеле ҳолат будак не ки мо нами ҷоша ёфтем ҳолатша чӣ кардем да ҳамаша ҳал кардем. барои ҳамин барои санъаткор якдигар фаҳмӣ байни шумо якдигара бифаҳманд ҳамин клип сабаби ҳамо шуда ки якдигара бифаҳманд дар зиндагӣ ҳеҷ гоҳ ҳеҷ вақт бовар накунанд ба ҳамсояву ба ягон шахси дигар ки шавҳари ту мисол санъаткора мисол мерава хеле хеле тура фиреб мекунаву исусу хай медонӣ ку гапи мардум чӣ хела охир. баъди ин суханои шумо боварӣ дорам ки рашки занон камтар мешавад нисбати шавҳари худ. накунанд санъаткор беҳад корш қинай. санъаткор дар хона бишина клипи ура киҷо мебурад халқ тамошо мекунад. бояд санъаткор ҳар рӯз заҳмат кашад. мисол нигоҳ кун дар ин вақт дар ин соат барои ҳунар аямаш заҳмат бояд заҳмат бикашад. то заҳмат накашӣ ба як ҷодаи муайян намерасӣ. саволи панҷуми мо чунин аст. дуруст аст ки шумо бо Шаҳриёр Давлатов нофаҳмиё дореду бо якдигар гап намезанед? ин гуфтаҳо дуруст аст? ин савол аллакай дуюм бор мешавад дар барнома. бале дуюм бора байни мо ягон хеле ҷангу ғавғо набуд. камакак нофаҳмоӣ мешава байни ҳамаи одам мешава ки мисол ба ҳамдигар як нофаҳмоӣ мешавад. аз кадом сабаб? не сабабш ягон маъне надорад ки ма бигӯм. просто ҳамин хел нофаҳмоӣ шид гузашт бирафт дига ягон сабабу асос надорад. мо 100% салом алейкум гап мезанед. 4-5 рӯз пеш буд рафтем шиштем ҳам суҳбат шидем ҳама вақт занг мезанем гап мезанем ягон нофаҳмоӣ надорад. ин гуфтаи халқ аст тамом. ҳама дурӯғ аст. бале инак мегузарем ба бахши дуюм. бахши дуюми мо чунин аст. шумо дар чанд жанр суруд мехонед? тайёред? ман дар мисол туёна хонам. 5 намуд жанрро ман ба шумо номбар мекунам. жанри якум туёна. бале. якта туёна гиред. туёна, суруди туёна. ҳама жанр шабу фаҳмо дар ҳама жанр як бора бихонам охир ҷон халос шава. не, якум туёна бихонед. шит, Шоромҷон.
اینجا دوداری ما هست، اینجا با گیتار داریم، تویونه هم میخونیم، عاشقانه هم میخونیم، رفیقانه هم میخونیم، برادرانه هم میخونیم، همه طرفه. لیلی لیلی انتظارم بیا، لیلی لیلی انتظارم بیا، جانی لیلی بقرارم بیا، جانی لیلی دل بقرارم بیا. یکا یکا قدم دیده جا، یکا یکا قدم دیده جا، جانی لیلی عاشقی زارم بیا، جانی لیلی عاشقی زارم بیا. هرگاه از کوچه گذر میکنی، جانی بی ما دخت نظر میکنی، همراهی رقیب سخن میکنی، باز مرا خونی جگر میکنی، همراهی رقیب سخن میکنی، باز مرا خونی جگر میکنی. لیلی لیلی انتظارم بیا، لیلی لیلی انتظارم بیا، جانی لیلی دل بقرارم بیا، جانی لیلی دل بقرارم بیا. یکا یکا قدم دیده جا، یکا یکا قدم دیده جا، جانی لیلی عاشقی زارم بیا، جانی لیلی عاشقی زارم بیا. احسن احسن، آفرین به شما. از شرط بخش دوم بر اومدید. یکمش نبود چقدر این پیدا شد؟ بخش دوم سوال یکم. بخش دوم سوال دوم. 4 مصرع رپ سروید. رپ وزبه رپ 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 رپ. ازی در میدونم که در تاجیکستان ما خیلی رپرستان بسیار شده. رپ صنعت زوره، بهترین صنعت است. همین جوانای ما یا خیلیش پاک گذر رپ فقط تمام. گودکوی دم بدم دبادم زده نمیدونم اون سوشا چه بگو من دادا نمیدونم کاشیدم خیلی همین ریتمش هم میتونم قطع دادا کرد چی ای دختره که خیمچمیان ابروکمون تو چی با ما رخشون ندیدی است این شاید بهش خدا بوده تو خیلی که مو اجازه خدا بله بله بهترین ژانر فلک. فلک نه فلکی باشه فلکی نه که من خوندن نمیتونم، من حافظه استرادایم. اگر در توی یگون کسان فلک خونده سبشه میشه میکنه فلک دستمی فلک دور میکشن کو خیلی نه اگر مثال خیلی پرستای که در توی یگون کس مثال فلکی خونده استم ما گفته خوندن نمیتونم نه توی نه باشه در توی میخونی کو فلکی فلک خیلی شما خونه کنی بینیم چه میخونه هجوری جان هجوری جان تو یاد مبارک باشد هی در روزی تو یاد هی دوست و خطارت هی باشد یه خد گفته بودی یارکی خوش کرده گیرم هی یارکی خوش کرده هی مبارک باشد هی یارکی خوش کرده هی مبارک هی باشد دامش میشید در توی اگر میخونم در توی من نصیب شبچه هم میایی در توی من نصیب کده باشد نصیب یگان مصرع شعر عاشقی از همه دوست داشته اتون رفتی تو با دیگر مرا کردی خونی جگر ای جانی من با کسی هم خوش مرا کردی تو فراموش ای جانی من رفتی تو با دیگر من کردی خونی جگر ای جانی من با کسی هم خوش مرا کردی تو فراموش ای جانی من دردی دیلم بستان با شما میگم عاشقان ای عاشقان عشق پاک دروغ است آخر عشق پاک دروغ است ای عاشقان دردی دیلم بستان با شما میگم عاشقان ای عاشقان عشق پاک دروغ است
آخر عشق پاک جاسوز است ای عاشقان عشق پاک نمانده است دل دردناک نمانده است ای عاشقان عشق پاک دروغ است آخر عشق پاک دروغ است ای عاشقان رفتی تو با دیگر مرا کردی خونی جگر ای جانی من با کسی هم خوش مرا کردی تو فراموش ای جانی من با کسی هم خوش مرا کردی تو فراموش ای جانی من احسان با شما بهترین سرود کدام رپرو برادرای شما است؟ نمبر کرده میتونید نماشون؟ رالیک داداره قطیم شینوسه شون امسی برادرای مثال قطیوایم شتگیم خای اکای بخای اشو چورده مخلص بودیم اول خای اکد مثال اگر دیده سه باشه برنامه ما را سلام میرسونیم و یا مثال سلام علیک است قطیمان بله اینک بخش سیمی برنامه ما اگر رودو با شما پیشنهاد شودو گویند که با شما $1,000,000 میدیم و سنه را ترک کن شما چی کار میکنید؟ $1,000,000 بتان بگن سنت ترک ها؟ بله $100,000 بتان ما کینو دا میگذارم میشوه؟ مخلصاتون چی میشه؟ $1,000,000 نه $100,000 بتان مثال آفیزی را بس میکنم با کینو دا میگذارم نه مخلصاتون شما را با سرایندگی میشناسن سرایندگی آنها را ترک کرده با آنها را ترک نمیکنم چی ترک میکنم با دیگه سیستم دعوت میکنم میگم که من اینجا کینو دا گذاشتم مخلص عزیز $1,000,000 میگیرم ام کینو میبرم که قطعی شاروخان اجویا یگون پرابلم همین میشه آرزوی شما با فکرم نه البته که صنعت ما برای پول برای مبلغ انتخاب کردگی نیستم این صنعت یک چیزی نیست مثال حالی ما ایمی سرکردگیم تو امی وقت اگر حساب کنم گپ در مبلغ نیست یا برای ذوق خودم میکنم همون مبلغی که صرف کردگیم حساب کنم حالی به دست نیاوردم ذوق دارم ذوق وقتی که مخلصا ایما میگن اکای استعداد شما ها یگون سرودی عاشقی نمیشه واکا جان اوجه ذوق ما بسیارتر میشه میگم من برم قرض کنم برای مخلصا برورم ده اگر زندگی هم یگون کمبودی داشته باشه کو همه برای مخلص میفرام که همین دیل باشه همین دیل البته ده آزیر سرودای عاشقی شما کمتر در نظر میرسد از کدام سبب باشد چون که ما سایت یوتیوب خدمت ایواز کردم از کدام سبب از سببی که ما خدم افیسیال سایت کردم اهل‌دین فخرالدین سرودای عاشقی ما بسیاره کینو کلیپ و کینو و همه چی هست وقتی که ما سایت ما ایواز کردم علاقه مخلصای ما بعضش در زیفو استودیو بوده در اونجا مثال نویگری مرا تماشا میکرد بعضش نمیدونه که من نویگری کردستم برای اون سبب کمک دشواریه بعد این برنامه به فکرم بسیاری آنها میفهمن که شما سایت خود رو دارن در یوتیوب علاقه هست مثال پادپیسچیکو نرمال نیه با همون درجه که میفهمن میدونن لیکن با خوبتره که بفهمن مثال ایامو نویگری که پیش تماشا میکنه دیگه سایت اوجه علاقه ما سایت ما دیگه کردم سرودای عشقی هم برآورده‌ام کینو هم برآورده‌ام حجوی هم تویونم همه چی هست سایت ما ایواز دیگه همین سبب ممکن که مخلصا درک نیافته باشم شما را بیشتر باشین هر مثال خونه به خونه درشون تق اینه که یکجون یک کلیپی نو برآوردیم در سایت دیگه مثال شما را بیشتر با همین سرودهای عشقی میشناسن مردم بله بله سوال دوم اگر نمی بود چیکار میکردید اگر نمی بود یگون کار میکردیم دیگه چیکار میکردیم چای میخوردیم یگون کار دیگه را پیش میبرد سوال سوم اگر وقت 10 سال قفا میرفت چی را عوض میکردید اگر وقت 10 سال قفا میرفت من یکم به شهری 8 سال میرفت اگر خوبتر میشید 10 سال پیش ده اوتای ما چخه بگم در اسیا نبودو اگر 8 سال میرفت یک کاری مهم اجرا میکردم میرفتم اوتام ایرسی میوردم بر وقت قطعی اوچم یا جوی میکردم 8 سال اوتای ما مثال قطعی ما نبودن بله در 8 سال در غریبی کار میکردم مثال خیلی که خیلی میفهمین شما کیده تو مثال خیلی هسته که مبلغ نمیتیان با سبب یگون پاسپورت یگون چیه اومده نمیتونه با وطن هم خیلی پرابلم خود دوچار بودن ما عذابی سخت کشیدگی بودیم پدر داره بله شکرانه خداوند در نزد ما هست مثال وزیر در جدای سند کمک میرسونه سرودو را گوش میکنه بچه جون میگه این سرود نمیشوه این آواز تا به زیب زبس کده کی زبس کده ما رفگو نامی سوده چرا میگم فلانی را زنگ بزن بگو که آواز تا غو زبس کده باریک بکنه اینجا شای خیلی کنه حوزی قطعی مکار میکنه بله پدر استادی هر یکی ما میبوشد چهارم سوال اگر امکان میداشتید که با سراینده آرزوهایتون دویت میکردید اون سراینده کی بود؟
рости ман дар аввале ки санъатро сар кардам ман фақат сурудҳои Садриддин Наҷмиддин устодро гӯш мекардам. Муҳаммад Рофе Кароматулло, Нозия Кароматулло. ман фақат ҳамин қадар сухан мекунам ки ба ҳамин Нозия Кароматулло мехоҳам ки як дуэти ҳиндигӣ бихонам. беҳтарин. баъд ин барнома боварӣ дорам ки Нозия бо шумо як суруди ҳиндӣ месарояд. таклиф кунед шумо Нозия. дар нақшаҳо ҳаста як хай мисол бирем агар бишинем ҳамсӯҳбат шем иншоалло ки ва ё инсонои беҳтаринам. бале ба шумо рад намекунам. панҷум савол. агар дили нафареро ранҷонед чӣ гуна дили ӯро ба даст меореду ошти мекунед? ягон шахси наздикатон аст, ягон дӯстатон аст? ман дар ҳамин ҳаёт кӯшиш мекунам ки дили ҳеҷ кара наранҷонам якумаш. вақте баъзе шахсое ҳастанд ки дилша меранҷонӣ, агар бахшиш мепурсӣ, хо хизматша мекунӣ, ҳамин дар ҳамин дилаш як доғи сиёҳ меистад. баъзе шахсо, на ҳамаш. ман худам як шахсе ҳастам ки дили мара ягон кас биранҷона, ягон 10 дақиқа пас биёяд қатима бо як гап занам, аёдум аллакай бировардагиям. барои ҳам қадар аввал кӯшиш кардан накора ки дили ҳеҷ кара ранҷондан дар кор нест аст. не ки дилша ранҷонди як бахшиш қати ягон ҷои ту кам намешавад. мерай ё акай ё хоҳаре ё мисол касе ки бошад бахшиш ман асабӣ шидам ҳамин кора кардам. ман ҳамин қадар сухан дорам ки бахшиш ки ман асабӣ шидам яке айдаҳанам ҳамин биромад. тамоми ҳамин қадар сухан. беҳтарин. акай Аҳлиддин, барномаи мо ба итмом расид. метавонед дар охири барнома мо ки дар арафаи Иди модарон қарор дорем як суруди модар баҳри мухлисони азизи хеш пешниҳод мекардед? албатта ки ман ба ҳамаи модарон гуфтанӣ ҳастам ки пеш аз идшон идошон муборак боша. худованд модарро ҳамеша дар паноҳи исматш нигаҳбон боша ки ӯ дар ин болои сари мо бошану ҳамеша соябони мо бошанд модаро. чунки бемодар ҳаёт ягон маънӣ надорад. бале, барои модаро як суруд барои шахсоне ки модарошона басари надидагиянд, барои ҳамо мешавад суруд. бале. навҷавонӣ меравад лек ту куҷои модари ман, чашм ба роҳи ту дорам кай миёи модари ман, чашм ба роҳи ту дорам кай миёи модари ман. шири софи модарамро ман фақат се рӯз чашидам, шири софи модарамро ман фақат се рӯз чашидам, лек то охири умрам ман ӯро дигар надидам, лек то охири умрам ман ӯро дигар надидам. навҷавонӣ меравад лек ту куҷои модари ман, чашм ба роҳи ту дорам кай миёи модари ман, чашм ба роҳи ту дорам кай миёи модари ман. зинда бошен, саломат бошен. ташаккури зиёд акай Аҳлиддин ки дар барномаи имрӯза иштирок кардед. дар эҷодиётатон муваффақиётҳо орзумандам. бигзор ҳамеша дар ҷодаи санъат муваффақ бошед. баҳри мухлисони азизи хеш чӣ гуфтаниҳо доред? ташаккури зиёд. барои мухлисо гуфтанӣ ҳастам ки мухлисои азиз зинда бошен, саломат бошен. ҳама вақт падару модара ҳурмат кунен, чунки бедуои падару модар ягон одам намесабза. падару модар як шахсое ҳастанд ки дар кадом ҷодае боше, хо дар ҷодаи санъат, хо дар кадом бизнес да чие боши, ҳамин қанату боли мо падару модарай. чунки модари худам ба наздикӣ бемори сахт шида будак. ба ҳамин хотир якчанд вақт дар тавбати модарам будам. дар ҳамин даводав чӣ хел аст. мисол ман беҳад дар ҳамин дунё аввал худованди бузурга дӯст медорам, дуюм ҳамин модару падар ман чӣ қадр дӯст медорам, барое ки барои ман беҳад азоб кашидагиам.
мухлисои азиз, дар бораи модар чӣ қадари сухан агар гап занем кам аст. Фаромӯш намекунем, дар ин поён силкаи канали ма ҳастай, медорем обуна мешем, подписатся мекунем, ҳеҷ чӣ шуморо аз худ намешавад, фақат яхе чилиқати зер мекунем, обуна мешем, навигарои мара тамошо мекунем. Ҳамин хел барномаҳо бисёртар шавад, бо ҳофизо ҳам қатъи мухлисошон хеле наздиктар шаванд. Зинда бошен, саломат бошен, бо мо бошен. Ташаккури зиёд. Мухлисони азиз, ба канали мо обуна шавед, лайк ва комментарияҳои худро фаромӯш насозед.